Buenas and hafa de todos samzu buena huzum ni omega zan omega kung estigi un otro na episode Fanachu. Wawi host midzu tatlo para estilo. Um, Donklo na onra esti na sumausa na gwini pago esti na gesti bisitan mami gi esti zan si Senor Donald Mendiola un CNMI cultural icon zan hiningoko pago na gwidza ifinet na cultural icon. And so zo amti mega tiningot niya put I historia nesti Amut Samoro I Tsetsu I Surahano I Surahana then gov magov zu hugo fagredede sinay na maktubi magi para ukwentusi zu nay put I Tsetsuot niya sa giminagay resti na tautaw za zaho na be share benali hamzu dididi Anigi si senyor hafade senyor After no Dr. Michael Bevacqua, Defin- magov sa unfaisin yung kumbira sa agradece sa zalo kina be kwento sa be panay loki tagi lektan we share no itiningo dan Iniga. ipinaktika po no tetu amod no Chamorro ipubliko ti sa ipana pan mano kita CNMI lo kung todo kita guahan sa sesuzu mano para guahan magay maski está 20 anos na mahano tu hulu papa mana amti tu kita guahan ne jise man malaungun ni naman nesita azudun amut Chamorro. Wow. No, si Zeus Masis. Gi esti na sakan mega no onra para si senyor gi zaguahan lo gi CNMI lokwe hungan man recibi gui resolution gini ni Senate CNMI como un zo amti lo ma onra gui lokwe gui ni gi zaguahan man recibi master na titulo gini ni unibet sarat guahan then wow senyor lo nihita tutun gi esti na question taimano na muna tutuhon how gi esti like siyempre go Yeah. potgon how go hoben how and I hadzi fu managwi how finet na Hunggan magait ane tutuhon mampus hobinzo sagi ane didikikizo gagi gana gi 4 5 6 anos uri papara sina nau biha si gwelakku gini ni bandan tatahu dan parewa gi bandan na nau familian Benaventi bulan familian mami gi jagwahan manami toro dan ni entire Benaventi klang gi jagwahan ja ulili naman titinas amot Pues guana benyu man require siya fina jetbus fina hagun hali dan laksa strongku da mugakan do da ma kaleji pretend no ulolo mug siya para be pretend na matinas so amo pues umintrisau zo magat takto meget umintrisau zo za humano zo paras na nao biha na tataw zo faisin ilekunana na mago fo por favor zon fana gizo put amut fana gizo ni tiningo mo todo put amut da asa na istila ida ne gagi 8 anos atrás. Pesa faz sinto sina na obia lenya. Ko siguro ho na interesado le kuhungan nana. Interesado pues lenya. Okay, maulik. Bueno, hano magia gupa fanyo ni magi papit dan lapis ni parang tugi siya hafa papa pape kintu siya be fanagyo. Afa siya benar information dan tugi papa le kuhungan. Peso mano zo pare gima mami de ane matu ji gima mana ligo zo ni jese bus season papin no ji paperbacks do tuli tera zo sa jo na pare sa antes ane didi kikizo ti mega guys dan ti libiano man yodan ni jese blank clean sheets of papers pues mga zo muna last time papit notebook gi para eskwela pues sa ki paperback ngar pot ne pues sa jo tuli dobla pues tuli pare gumana na biya it was as walking distance sa na tinago. It's about 15-minute walk ne from Gigima. Mami gagi chalang kanoa. Pes maktu juga atu za dire kunana nya hafai la halum. Mangingi zo atok tuzo. Ilenya. Kau listu hau le kuhungan nana. Pes atu tuun fu mana gizo. Sangani zo sia put hagun. Nya ku kesi sia na naan pesa. Asa sangani na ni hagun ututugi papanannya. Kasi ne munadan ako ni zuzun lenya ni hizabe fanu ihau ni hagun amut sia. Tori amut ni man mau usah. So, vina tiempo guafanan 40, 50 diferentes clases. Zebas dan haugun dan troncusan ni sa paramon. Pues sa fanu izo todo. Sa molig sa hobin sa sadik ko di memoria ay amot. Pues wa atan todo pues tutige pues dige finenina na haani. Pues siguiente haani faz siguiente dia. Umano do sa ubira do tati sa lekunana.
Cocina un fana gitu loki para befamfu pamatinas guafak kostat tengwang kotut belakbag ang tur klasinya. Daleo na funadan na ze uno le kunaka sa be exact loki. Pues tay gini dun man me arrangement a day after a day every other day amot parewa dan pare weaving every other day. Pues manilizo agak gato gimana fana gitu teman pa managaskas manasuasya itito ka pisin roll up. Pues let's say lunes fana gitu put amot untuk papa sa ingredients. I-recipe na dyan recipe pues tigi papa ingredients si na ani amot. Pues Tuesday patatso nga mi sa tutun mafugwafa. Wednesday go back to amot. So I was killing two birds with one stone. Umbe exacto todo. Pues next time before I was antes di 9 años zo, estaba tungo magay bula lala. Ay by 9 años sa Tigwita managi si bula tolo sa pumalo mambiya dan mambiyo gi sa Langkanawa sa diyan na lugar niya ni bula la man manzo amti man amti pues bula ko managi pues by the age of 9 estaba tungo was of kun recipe of 165 165 na klase amot ni siya mafatinas. Pues district yan ni Anista no 9 años zo o praktika esta mamatinas amot mana amti zo famaguon. Edi man malala patsunia man masisinik man ninadin edi no niya no minay pinlasas da ulumuki ni amo da palalai todo pues manohom do. Pues distendi gini tutuhun zo. Wow. Magain na esti zo amti ne. Makan na so sa hagu paron ano do naligwe amot. Sa agora ni dikikizo hoben ti problema no sa malalago sa maudejo gi bisikleta mano do suli amos siya rikoy pesifatinas dan no edi siya man biya gi manano gi senior citizen center umahano do loki at summertime mamatinas do amo ne siling niya amo tinino o boyo edi da ay go manili do balindos galon o strain do suli gato kasi nafangi gimen amo tinino amo makpung ini siya amo sedzon to di manam ko nafangi gimen. Pues sige mo na zo. Sige mas ha? Oh, senyor. Oh, wow. Zahuna na befaisan esti sa importante esti sa itiningo na pari itauto pago. Giadzu na champu gidumangkulo mo hazi 89 zo amti pat surahana siya. Kosinyo un sang kosakisinya ta dokumento na inaan niya. Okay. Esti siya na niya si Nanaw biya na niya si Ana. Babauta Mendiola, mafanyago sinabiha giza umatak. Loki mason da mafanyago gagi bentigi 1890 mafanyago da dumangkulo giza agat pes mano mag hagan ni dumangkulo pes mano pa saipan mano mag saipan do masawa sa tabi. Pues si otro talo si Rita si Piera Benavente, my grandmother. Bulan lah mas no less than 30 na namambiya siya. Si Ana Blas, si Rosa Castro, wala naman puro siya man famous naman jo amti man suruhan naman maaga. The antes dio fan mate maagang jo benti matunga no sa magwani di na energy di matungo aji pro kinatya ni molik. The magwani maagang jo leku hafa. Nya mala de be na iho ni tiningo ho todo. Leku ani mafaisin jo lenyam. Untungo amot sa jo niedo leku hunggan. Lenya malago tumu lekto tungo lenya iti baba sa kada jo amti ne guahay jo nya own recipe pues lekoy naya jo pues mafana gitu pa pues no bula klase take for example amut patso no guaha seti klase no recipe para ito toro klase no amut samoro seti klase guaha na recipes tagi mamatina so pan no there's wheat bread there's rye roman whatever sweet bread todo pues si amut lo ki amut patso guahay din amut ginen Tan Maria, Tan Josepa, si Tun Pedro, the recipe, da dige na tiningon niya matsuli disti antitis tactiki familia niya girasan niya at dige na recipe mausa da effective pues masya manog siya gina recipe da ihut para go pa bifatina si amot at dige pa habaw da manu mas static bifatina sa todo man efektibo na klaseng recipe pawi manampo ti tayo ni Chamorro fu managbizo walo kita lu siya manampo ginin Palau ginin Mortlock, ginin Yap, hindi siya. Dan ginin po na pa mafanag, ito ni tiningon niya. Hindi siya, sayang di spiritual healing ni, sayang natural na hagon siya. Dan pumalo jadbas siya. Sa i-trongkun amot, why di man dikiki, tat kumedi niyan tumatista ka, dikiki ito ni, it's like a short, small weed.
Sayangnya jise tagi tronkun alum, there's a big trees. Tronkun gau-gau. Pus gikara tronkun ne, apa mausa gi amud depende half na klasin set not. Ipatin ezo na tronkun mana sesedi. Wahani mausay ji punta jilinga bingan gau-gau para malomog para amud padgun. Wah ji mausay zonya bark ilasas gau-gau para amud no makpung para manamku. Wana ben ni mausay ihali ni para malumog para jiling niya se zon niedu para lalayan para mansutero jadi manlolo no dilinya sudah du sendias do du sezon pues isti para fanu amud ne debe no fanagi ti para haguna debe na todo patigi amud debe no fanagi do tu sa ti todo patigi yung tronco siya mausa for example inanaso edi beach fan fern no wani mausay pagamuzong na flores wani mausay di nuevo na hagon ni Pasca wani di hali why na hali he has to be straight down why na hali has to spread out depende after na class in amot pa mausa wa had specific parts of the plant para mausa ni para amot kus tori man zo amtine debe no matungo no siya jadi na kalan makat ni para makat gan ni pamatungo necesita na jauh nanay uabiba mampus grupo ni Haza Foundation ni ginahiluluigas Zita Pangilinan ni afa bidan niya paguji managwagwa akademia ni porhan mafanawi di siya mana fagiji siya man eezak i apprentices gwahagi gigumay sagang Fino Chamorro gwahano ajida na niya na what's the name of the SKC si Mama Chai? Yeah, Mama Chai is on the apprentice. There's an apprentice system going through the the granddaughter si Martin and there's another one. Vanessa is a new apprentice there. Oh yes, Hungan. Si Vanessa Uriya no, ano yung matuhaw naigi? Okay, man apprentice siya. The molig lo isti apprenticeship ne. Tisya na poron haulo ma Japan exact. Debi na poron sinagi ni Zo antiprolina na ko magahin na fiat ho ni poron exact. Dan ko unmiresi na poron finanaw sa poron transfer tiningo niya gati sa haulo. Lo maulig keno sa poron manakilala sa ma poron ma-maintain dan ma-maintain na itiningo dan ipinaktikan man amti ibandan isti amut sa Morusia. Sino gitiningo mo para isti na klasin tiningo sa antes na debido un parentes no para izo amti na so ko ano experience mo gid sa Saipan na antes Hungan. Yes, wag itutuhon ne sinanaw biha dos na naw biha pues yo tu selun tatao biyo Benevente sila familia na biya nanya si Ana Benevente manibusan tinungo niya loki fanao gizo pues ginini familia za manzo amti ne perfecto manzo amti niya manampo zaman mauling manamti na masuruana siya dan masuruano no kalan gua hati ningun niya pud gua sa jagin mihudzo mampus man karitatibo za mampus man setselge kalan man ni sinatindihan no mihudzo pues na they know like deep down inside they can identify from the energy of the person who is pro exact. Oh yeah, hiningo ko lokoy nagwana biya angin time ano na mafanyago itaw lokoy gwa hasinya. Oh mafanyago zo breaks child. Pues disti kanidi kikizune se suzo manafan lasa ordun mata hanidi kagidi 4 years 5 years old. Tizaw sa kanila niya manafan jam patsa estimata niya pusupatsa. Pues manayo quarter. Okay, that's good. Sa edige pago na kumafay sila kung mala sabi sta associate 25 cents with the malasa and it takes like 127 8 times to run because the next day magong magtugigima like belasa talo linya sta magong like talo de belasa sa I was expecting the quarter no so malago sa belasa kada yes I'm gonna get a quarter and that's enough for my snacks at school sa it's 5 cents one didang kulo na 12 ounces na ice cup. And Buñuelos Aga is very big for another nickel. And Panada was another nickel. That was way back in the ages. A quarter goes a long way. And all I have to do is pabe last anong route to the promo. Anyways, parewa dyan na ni Apting sa mafanyagon ni niya mafanyagong patas doon, no? Muzong finenay dos ating. Sige, finenay na senyor. Matungin ni manam. Niya, pero tinuan dumakulo sa muli sa pisagwag niya. Tapos gininedzo na ututuhon. Actually, before I learned to make medicine, istad man ako amti ni manlalasa. An apling,
dan ginu udun mana fanlalaksa so. Pues sige mo na mas ma-develop pues edu siya itukati familia ko maagang sa linya maila sabi na yun itiningo ulit ko fanagi fa maguan mo linya taza kumbeni giza siya proteinili taza malago nanti man medgut kurason niya sa man maa nyo pamasuli amot sa kana beni lagi pamasuli amot wana beni gwa spiritu man nanaga pag wana beni dangkulun ulu siya magagigi tronko da sinyare juna tirebi pamasuli ni pues man maa nyo dogotin maa nyo Ulit ko mana dapat sulit fana gya so pas masangan ni sipa. Sige mo na diso di memória. Pues tugi papa. Gua na block ko siya fatinas. Todo gua size na level 6 notebooks na fubula na. Recipes that todo ingredients tugi papa with the lalay incantations that go with the medicine how to get the medicine ni pro matsuli ni pro efektibo. Da izigi ne tutun tumungo tanto amot sa nun maipi. Hello anista no gaigi gi 12 anos. Izigi ne tutuhon man safi. Safi sila kanan dili 3 kilo mas na level ni sa puro spiritual daging para malawin tao to tinisari pa managimin amot tinisari malumok na ji masafya ma go through energy kanan energy low spiritual healing ejo kasi nigi gagi literato nigi Palawan matumagi gini si naanya si Jessica Nakamura matumagi gini sa asistente bombong kurasannya ni mana para hospital Masanya na pero gifaday sa sinya heart attack. Kasi ni matumagi sa jauh safi yung biyahe. Después asa nga nizo na ni mga pa hospital niya sta semua za humumno jasta nanay agradecimiento de ku Fanachu fanay gracias Jesus ano mimisa sa nga Jesus masi kudi ana humno sa anyo safi ho usafio gina anjuus at gina humumno pus nay agradecimiento si Jesus. Kasi na Palawan iya ni safi gini no humumno Jasta ti todas tani experience na napadesi edi bong kurason niya tagi sususto luluhan. Wow. No, goftaho esti ibidorda mo na esti na klasen kostumbre na sa para esti madet no na klasen amot pura hafon pega gi patsot mo par hafa madulok na gi kanay mo. Lo Pura kepos na hiya. Pura honggan bineno. lo esti put mas kabales na klasen tiningo puri tautaw na zani hinemlo. Itato to. Yeah. Honggan. Lo esti gini gilitrato. Taza gano amot. Taza no progimin. Taza nyafafa. Eza tinaitaya za mabindisi na klase di masafi ni. Pero maklian si spiritu ni Palawan. Zani aklian si gini gumasga si spiritu niya. Tanto itataw-taw niya ni nahumlo. Sa mo fo na iman safi ni. Todo tempo manahohom ni spiritu ni Manongo. Sa jangin umumlo espiritu ni Manongo. Kus itataw-taw. Simultaneous ni siyempre ninahom dulu kita tahu niya sa semua pinatsi niya. No? Hunggan zawes din sa mas kabales na manera. Sa hunggan sinyo an amtinay itataw-taw lo engin guaha problema Mas kuinay gi espirituat gi amtinay gi aduna banda pues tikabales ini an amti. So tiga balis niya. hunggan Lo kalanganya Jawa mas para so si safi sa para faju pa fandagi ni para fan pa itaw to para makuprendi lo mas libiano para gua sa necessário para si Julie kare tao biano sa algum lugar guani 2 dias tu siga lumili ko pa beri ko isa amot para fatinas para tao to logi ani utututun sige man safi no sinyaha guani kaulu mas mega gayo safi amti gini magi no 24 yun dia ututun ya las 3 que después de Taloani, umarano hasta las 9. Zagwina biaya ni amti di 24, 5 man matu ginin islan guahan papan masafi. Daman mo na turig yun dia. Lo gini mapus na ba ni estaba ju guam? Guam 33. So na funada ani estaba ho 30 putodo safi. Peso mano talo parang guma za 3 talo safi. Pues más efectivo dan más mega na azuru para kumano tao to. Kino eji para be lombo ki amo de na fangimin pat lo don't get me wrong. Maulili ke jigi sa jigi ni tutun gos molik efektibo mapus ya motta i amot sa moro i hago ni hali i afagi nanya i lasa strong ko todo man efektibo safa natural da tada bineno ini isa para amo todo afanamo di isamoro mag-usa para hinemlo tauto da tada bineno para magimin at saka mapalalay.
no? Sa sige na mas safu jangi tahu usai mismo amota itan itsamoro. Kana serbi amota. Za pwede ha mohon mampus mananazul manggagago na pwede ha mohon di mamamela siya mas na tempo ugwaha gi man hobin ufanintirisaw do fan holum do fan malago do fan edzak. Za mauling ne sa lekta gwahas tanu programa ni di managwahay apprenticeship program through Haza Foundation. 20 bulat itumungo gizagwahan ipubliko hafat etsu ninne Haza Foundation lo maulik bidan ninya. Oh, Gwahog yes. ni toto sa Conforming ipan. hanggan. Gan. Gwahog ni toto sa ipan sumangno jugi inenu ni Haza Foundation gizagwahan. Za umahano juga tu kada gimana kada size mesis sa mana ajudami todo ni manzo amti gizagwahan. Za uwasyo susiye generasyon na grupo sa todo maulik bila mami sa intention mami para ben ajuda iman malong. Jadi no karan bokasyon no like our vacation bokasyon mami gini na lang mami pa ben segi pa ben amti iman malong sa ben na fan humlo. Senyor, guabe faz no sa hutungunay na esta mas ki 30 años no na mamanana gui halokwi gi hala mi sistema Hanggan. escuela lokwi no. So pues taimano na un advocate so esta desde 8 años na mafanana gui hanu esti pudi itiningu i zo amti. No taimano un advocate adzu na class in sotso na humalum how gi gi escuela lo. Hanggan ani estaba zo mi escuela zo gi Universidad Guam gi 1982. Lo ubira zo magi sa ipan sa aksidente zo pues mi escuela zo gi spring of 83 pues taki fall of 84 pues up to the spring una funada ni spring of 84 pues u transfer zo gato gi Chico State University sa California sa that time na universidad he was in danger of losing accreditation sa nyo zo pa magradua gi University of Guam that ti para bay ti para ma-credit is ako degree no da ejina umaros para California pues ane matuzo magradua zo matuzo sa ipan no mamanagi zo gi Marianas High School gi 1988 na managi zo fineni na no business courses sa business ako no major mamanagi zo accounting record keeping consumer mathematics as mathematics for the daily use of daily living mamanagi pues no ma-approach ni toto i-pre-out sa Hawaii ni grupo ni Pacific Regional Educational Laboratory sa ma-approach ni 1990 na ma-fashion sa kusina para ba yung pilot. Ito nuevo na class mafananan cultural literacy. Pues lekuhungan. Pues sa ma-fashion, wahagi magad si difunta si Dolores Marciano ma-fashion sa linya Chatsaga. Pues man-fashion siya ito central office the Department of Education ginigita sa ipan. Haji siya pero tinanawag yung presidente na ma-fashion sa pudi hahaso si Dolores Marciano na pudi ani approach to the fashion to guida the first second commissioner of education si William Torres fashion to kasi niya gwaho bay fanawag na pilot course likuhafa na yung adigdo lanya sa pudi tiningo mo put kultura dani lingwahe sa titsamoruhaw utungwa loki pud no pumalo sa mekanisan na lingwahe pues ma-fashion sila ko kay baitsagi pues ani tutur fo managi jone fananag fa magun una halum loki curriculum una halum mamanagi put amut dani diferensya siya na klasin amon mausagi giza Micronesia itani Samoa giza Micronesia dan giza American Samoa pues digi siya toro sa kausa di sini manafanahal diferentes klaseng kultura so fananagi siya at high school level sa dawas only para 12th graders sa it was a required course got pia ni lekungan pues mana required by the Department of Education para matuli na class pues sa fananagi at digi no mas mo na interesado pues mamanagi just nakimatu gi year 2000 from 1991 to 2000 o fananagi di cultural literacy class pues to transfer para hapon mirusko the mamanagi ni Chamorro bilingual and Chamorro bilingual class is actually Chamorro or currently it's under the Department of bilingual program but it's called the Chamorro Carolinian Language Heritage Studies CCLHS that's what we call it pues disi kani malum gi hapwat gi year 2000 ututuhon mo na halong balin un mes gi school year is diyan makta mi cover the standards and culture right una halom este put amut dan mamanagi put amut un kokoni estudyante do na fanlili ko gi campus but ututsili alum sa amut gi classroom
But manuzo nga migi sa nizo nga ni dangkuli lugar sa I have to go for nanagi every period. I for nanagi 6th grade, 7th grade, 8th grade. I take them around the one usabuhon ni para befano estige na mo nanya sige kasto so fresco and then they're taking notes pues iman maestra siya yung bandam the supervisor students wanna be ni close to 100 students sabi fanagi to it takes like a whole week outside then ni para ko pues no it's a very good class when we get into that point man matami gidi po kultura sa tutun po di amot sige maga o continua district yani tutun mama nagi gihapon o kukubri put amot sa moro o fananagi fa maguni natural siya na amot idi hagon siya na todo hadan hafa ni man mauusa kalang very basic knowledge nilo at least I introduced it No, importante ano. Gof importante ano na sa esti problema nesti sistema na eskwela gwini gi Islas Marianas na pinat put todo otro lugar gigilutano. Ti mega put esti mismo tanota siya. Za lo dawan sa hunggan Paraguay gi eskwela ko gwini gi zagwahan ti mafanao gwidzo put i tinanum za ni tronco siya gi orizaho. Like engen kumalele o how hunggan lo gi halam like escuelantalo elementario escuelantakilo tadza so wow gov zahueno na un fananagwi edzu na basic importante na tiningo put hafa mismo gi orizaniha hunggan magay lekta go tutuli an matino na tempo pa be fanagi pudi amo di estudianti tutuli urikokwai say amo gi orizan guma gwini ni tinanomo do sa gi plastic bag tutuli papa zo fanunu ibes wana be ni malitrato wani le okay you can use if you have your phones litrato za pronli za keep za stigi na anya sina amo pesu ulista i amo no i kasusu molik para amo tinino San Antonio para sa ulista papa fa ni man molik mausa stigi siya na klase fa na estudiante za i manyay na ani matungo na fa na gina ay dangkulo na si Zeus Masi sa i manyay na ti matungo niya ami masya tintingo no at least famagun mami yung fananagi lekutiestia o fananagi hunanai loki handout neji igwaha recipe lekustigi nanya amut patsut pesan man amzo daga famagun mizo istigi siya ingredients you need amzo fatinas kumuman malala patsunya famagun neji tiding stuff pagan man masisinig sa 3 kilo kalinturan niya istigi na nadanya siya alam na hagon esta matungo sa stuff anuin lekustigi siya recipe complete recipes tatiji this amount and lombok don nagimin padgon mo sa kumu otrube da mga fa magunam da matam do put estina klasin tendon de stuff na gamzo areglamzo but they still come back to man bafata da niya palingi pa petto da to kundi magi sa malang pes be lumukin ni amod benagimin man humdo de ku hafa na unzuti papit niya na so kuna tipisisi le ku edzigi no na iho ya negayo gi is great sa utungan na sempi un tiempo janging guapat gon mo sa bula lagi famagun kana todo famagun Chamorro no ginan mandadakuli neni pamandokwi ni fi man kalintura padguan ni malalay pasut sinya manyotsu waha amud gispitat lo nyating ni sita manaji tagi amud lila da manapa pega gi gums for it takes about a week right no i amud Chamorro ni malom amud mahulat padgun como fugo do galong gipatsonya 5 minutos 10 minutos at the most Mumagong iteno dasta sinya gumimigi mamadot pag sisu tano. Jadi iba magun so nane. Lo di po siya kanya managagat sa malilingo pero sila ko pago na imanyanan mizo panay sina na mubia or tatamubio so makipes na handout sa un tiempo siya pinisisita sa kamutay gizo haji pa ni nazuda. No? Zahu esti para bi fanazuda. Sa zahu mazuda tauto ni malong. Sa zangi para be Dr. Miguel como para be la para estigili na lao sen matayjo sa tima apapasi iminagov corazon tao tawa wa grade sen manayjo lo tukat sen no na mapun man homli hospital zo na homlo ni juamti dali niya kwanto balinya leku taza balinya sti sa tima church de kuistina to su caridad su leku ikustumbreta ni Chamorro ni hafa minagov mo zigin na izangin na agradece low tibay charge ho. Ito na electric kumubay. Sige para linalaw siya tayo sa tinapasi po electricity dan afa siya na bills pa biya pasi. It takes a lot. It's a lot of suffering, sacrifice. Hunggan.
Lo senyor enawi magahit na kastumban sa moro. So Unggan. hunggan antes na angeno necesita ajuda para i-ato figi mo ti una pasio Unggan. to tau mana Yeah. ajuda mana famaulik. Nagpamulik. Hunggan. Waswa ni mandidiki kami tati in 1970 ane mahasa gama mami gama padin na kalan happy labor ane ista para ma out of the concrete sa nilo pa mapuring man matutori bisino siya ilalahi ifa malawan man niya sa sinanaw man mamatinas ang santalawan ni man nalago ng kanu parfanyosu lo ilalay man ajuda toro tinistaza construction edi man matutoro man ajuda pues man afunadan pues ane munadan man manuno man gimin silbesa man matatu zaman nagov kasi nanggas taon mes tatake mahetu kasi ini sige sa go experience ya uli izina klaseng costumbre inafa maulik dan inaajuda Hunggan. experience ya daw di sa dumang pulo gi ay ganun manamko anay di kito ne udah ada lagi kita tahu biu sa sinanaw biya mas manahaw na kami kada man mambisita gi man primania man yelunya ni manamko siya. The police siya man way senior in the 80s, 90s, utatiti siya man hahami the umibili kay kero sa gwana ben nila ko nalia tamano amon mo tamafa no usagi para amon mo gi amot sagwi lenya stone tunga le ko une lo malaga jo pabetungo pues izinenya okay nagabisonyo pues siginalista lenya hafati pareo le ko pago hagu tinna halu mi hagu nika lo hagu na halu me yagun dagun haja Denya fatalo le ko hagutin na halumi kahlo jagwa na haluma lo hagun na halumi ipuga matena peslenga di biya ay la yun na tinemto mo so tunga diferensya le ko sa tunga ne to so de memoria lo anyon pasalilista ti pareho sa either gwaha taigi or gwaha unat lenya po sinigini diferensya le ko situs basi lo pagifto ko pabe lanyaji manampuni para be mafanaogi lo willingly manana ito ni tiningon niya sika man mamfu man benile ko talifan mo weaving paron dan paron tufu balagbak tamano na design no usa denya estige na klase ata na si sangeji tuna sulo na weaving sangeji diagonal klase weaving pues uedzak to din siya pues giya ututuhon no medzak mamfu dan mamatinas amon giparew na idat lo actually tough zo no manfuk sa distiane 5 anos mafana gizo tungo manfuk ala guagua jan ha isi fan o wedja gesta taubihu dan afana gizo lo ki putalaza tamano man laksi ni matitik talaza sige sa pura manamku ga chochong sige na pwede na siya zahu ekwa kalan di something about me yani di kikizo kalan pushing me to go sabi fanami din manamku Zahu. No, bonito to na hunggan sa few tau kulang hogu lo kulang wow lo kulang hita ya man mafanan kalang manimbilikero Unggan ispipia para manamko imbilikero so number man 1 mamamaisen and so maulek esti so debrita fanago esti man hoben paugo maulek angin imbilikero how put tiningo lo munga imbilikero put imbilikero business put tau binaba Hunggan put drama put di auto put tiningo unggan magait imbilikero so guana benyo fasin hafanon tatanum itipu giurgi unafandadanya itipu jan imindioka ilig niya sa janginun taonum itipu jan nafaniud imindioka kakano to di sustansya ni edda law itipu ihali itipu ha replenish iji say kinakano na minerals ginini imindioka leku story nun tingo niya hunggan nagas mapraktika niya dyan na matatanong itipu giurizan iji say finahali na tinanong tat kumo mindioka jan suni panu kamuti ari para ipalaw dyan naman manon iji say loki tuwerte po gwaha tupu gifuni dyan no iji taro patch dangi tapioca patch with the same concept jadi matanunum ni puro replenish tadi minerals tadi gi edda I don't know whether this gwaha the research or scientifically correct it isn't that style of the problema gani siya sa tuloy tempo mamulig they just turn around the dirt na sige ni mausa panisay sa anyo 7 anos mamulig ka it's very productive gi gorlay dyan na fruta matatanom so hindi siya na klase na specifics
udi memoria wa atana ni di kikizo sa fafasin. Hafanan sa segreta ginis siya. Pes masangan ni ni rason. Ya mampu so hobin pon ketu stina rason le. Ahisa imbili keruzu sa hafana tresa na matan tupu gagi sa bulan la mampu Mendiola. Pes ma explica giza go le ko ti out of chance na matan mi nyai pur rason. Le ko jigina tin ti magagafi tupu. Jadi pemahaman itu benar ni na macam more gafi, no? Tilanya utut ya gafi tupu. Pues Hunggan. ya ti magagafi ni sa masosot ta sa stakiman mahali todo di Mendiola ajine man magafi tipo. Pues bahasa no tadung mas no substansianya apa nama cocoknya. Lalu bulat itu mungu pas bani mafais so. Afai jajo le ko sa pudi pro replenish ne minos. No tutungu sa tada ni li apa na research sa masoda na moli ki sugarcane matanim yuri sa ni root crops. So maybe one of these days you suggest the academia to do the research and maybe find out. I don't know. Purus tisa jun this ancient times na tiningon niya. Hunggan sa ST man malati pa go madiskubre na hagas matungo ST gibanda Right, hagas matungo. Tada ni ma dokumento. Hunggan siso maulek niya un faisi ni man natibo in lugar di un saki tano niha. That's right. Yeah. Na lu tati itanuguahan dan dulalak palu gi militar dun na fan don babay litegjan sa bulagi amur jago mismo jang istaba humahanozu para litegjan para bay fanyuli siya amur dopago tisinya sa magigate le kuhafano na klase na mismo taw-taw para matsuli mismo amur niya ni para manasedbi para hinemdu itaw-taw niya di man masedi sa pudi ilengnya si ang kusam tisinya humalum hamnu hau gini magisa para mausa para malatse mapakit todo hafan na klase ni nengi dan hafan na masedi lo joku on opinion na no sa hagas zo mahano gatigi kada matulikta sa ano mas 20 years sa mga pagamanamti pues mafatu zo litegzan sa bulag sa amot unisisita sa un lugar na isinya bulag klase be soda sa youtube banda siya gana be ni so beseji NCH beach esta talo magate that is niya zo bihalumgi isang katan ni power plant staba mababagi kwagi salam right umaharong tu gigi kalau dirt path ugi beach ni para befanyuli ni akangkang malulasa edi akangkang fino pagod istungo mani befanyuli como matu juga hampa fematinas amon sa tadas no access para gato sa there's a gate there magate up leku pago of manu dangin para ta ajuda malongo manu para ta tuli amon tisinya sesta either that's private property or government doesn't want anybody to go there para military zonya lo mana masih manu lo siya mamasaya dyan ni pamaru siya matsuli amon ni manisisita mampus makat dan jigi mas nu lajiji menti muna bulat ti man malagos ta kumuntinua sa iminapun ni pero ma rikohi amon pamatsuli amon and I don't blame them lo nisitaw managwaha managwaha za matugi papa za fan ma certify fan manay authority ejise manzo amti to enter to those places together iamot sa manusia ni pamatsuli right masya for that reason so that's part of preservation bini magi CNMI bula lugar tisnya suli sa amot lo kumu maktuzu za masudami dan ito Fish and Wildlife Department of Lands and Natural Resources do masudami de lenga tisnya sili amot untuk wafas ani leko hamzu in protetehi pro lalai amot pudi para mausa right lenga ungal leko wahune na tauto you're taking care of the plants for me to come and get it. So I'm the one who uses it. Oh, I'm sorry. So you're gonna use it for medicine? Like that's your purpose in your office for you to preserve, make sure that the plants continue thriving. So people like me, especially me, will come and get it because I need it, and that's the reason why you guys are saving these things. Not only for the kids to see, no, for the zoantis to gather and use them. Because that's the purpose of your doing that. Senyor, hunggan sa hafi set ganyan ay angin ta protete esti lo ti para ta patsa da ti para ta usa pari banaw la ti tauta. Right. Esti special ay no usanya hunggan. Lo kumu para ejige para usunya ne hafa na para tisinya para matsuli, right? Hafa para rason na para ma-preserve ba angin ti para mausa. Puro kalan mo ni kareta sini gasolina. Basta sonika dan mau deh kare sang waka.
No, hunggan maulik na no mention na sinyo sa hunggan na un dangkulo no problema gwini gid sa guahan na mega na lugar esta man makolat zan gua otro esta ma destrosa za mas mapori I tetsu I zo am tigwini puda na rason. Hunggan jagwa o 60 hafa pinadesin niya. Magay nagwaha un lugar gano giza guam gay giza dedido gi so prof na jo edi Amut Farm. I owner gina na lugar gato si Bernice tato saipan si Bernice Nelson. Matu jo gato zo bisita. Dokumento sa amin hatunga jo. Mam prima minera. Pues ani lumililik ko jole ay na minaulig bidamo sa unna fan lala la yamot don sige yung tanong. Leku lo hafas na rason ng tatanong niya para hazin numisisita leku maulik. Lekuan matuzo guam zoni sita amut kosinya tun la lalu kosinya ni na magu mon danginan matuzo magi pa befanyulin ni for example dineku gap pa befanyulin ni sisa na amut ito na amulinya estigin na rason ng tatanong dan para mausa ni nagwagwa tours para estudyante sa gwazo niya no field trip para mali siya amut all in one location ni sa tatanong si Bernice Nelson. Maulik iti binadanya. Leku maulik continua sa no sangani loki suggestion leku nisisito nagwahan na amut several kinds of more amut ni niya safa na mas leku sa anmati zo amti pero nisita they don't have to go out so far ni pero matuli amut gaya stas ti siya gini so kumumatu sanganya lo gaya zo matuli sa ginon tatanum sa enigi ni maulik niya ay si Zeus masi primo sa tiu has sumagat tagano leku pus nagwahan na amut na amut siya todo. Tanong sa sempita ngin manisita sinya matsoda sa didik dangin mga na watrasaw para maamti malongo ni dangin manisita masya tao ti grupo ni SKC dan ni magagi sa gizazo niya dan siya sa Susan ni man manlala sa giza hagat siya man maktumagi sa matsuli amod bini sa matuwa nagwahag bini dahil ko pa besangani hafa besangani ihada foundation siya zita dan ni manzo amti hafa siya na amod gwahag wihi sa dangin manisita ufan hanawa zo mafaisi si Bernice ufan manaya zo ufan manyuli kwanto manisisita ni pro fatina si amo no balik no sa bigta man aadudami man na-assist amin dani grupo gizagwan no timega kay magat static mega gizagwan no dangin gwaha tao to ipubliko no misisita azudo para manafan homno ni natural isti amota mutsamoro gwaha grupo ni manzo amti sa gi Haza Foundation Sex di mamatay, guahalo kigiji izonya sa di aguma zo amti dan gi agad giji funi mayor's office no gi kantun tasi. Tres na gumas tagwa. And I'm hoping na pwede siya mababa uno isang katan like Jigo or somewhere there. So manasta 4 ni. No nisita uiji siya imanzo amti they have to be identified na mafaising kosinya ufan hano gati za hopefully gobernamenton guahan sinya afa nagwa fundo para building dan afa siya. Oh hunggan. Oh ini Isina pote sen preciso beneste hunggan sa tipareo ile natla antes hunggan ile gifino mo na makadesti tsotso na sa tiuntutsuli sa hunggan makad lo so debedi sina pote how no otro no Senyor Zaho na te diskuti esti na donklo onra. I resolution gineni sa esti sa ingin tatayta esti sinyatali ito do na I sinigwet mo pa di komunidad. Gulat ti manafanalum. That's about almost 1/2 of what they put down is there. Bubula tayo kita no parafa sa tisinya beyond run my no according ginin siya finaisin niya dan my research siya pimegas siya todo papay imaginador. Hunggan. Tayo malago. Hunggan. Or befano esti tautolokwe esti otro na resolution sa ma-recognize how como master. So men halom how pari Mike itiningu traditional na gid sa Micronesia. So esti gid una betsadat guahan. Hunggan. Wow, importante esti. Sa estaba jugi una betsadat guahan and mega PhD gwihi lo. Hunggan. Izoko grandfather if you elect niya hafa kumikilek niya PhD pura dinagi. Pura dinagi. Mismo kumikilek niya sa guy PhD kumikilek niya na
megay tiningo mo put estina Ah, asunto, lo, ah. megay tiuntungo. Bulat yung tugo. Hunggan, Guau zan, no. por favor, sige, senyor. Okay. Pabe sa kana na guani masangani jo bini magi ni mismo grupo ni John Mami no Board of Education na chairman dan ni guani commissioner past commissioners ilenya na banidoso ho sa untungui kultura za hafa tiningo mo ni ngayan ni mono no na universidad kita no sinya mafana gwieno deko sinya halinya masnya mafana gyo poron medico lo sinya mafana gyo pronzo amti sat pronzo amti debi na it's a gift debi na mafanya certain way debi na masenti na moli ku corazon mo tanafa siya pues ilenya pues tumalig niya yun dile ko pues muli siyempre kung may kanya bulala lang niya sa dengnya profanyuli PhD kim poron full-fledged na zo amti like it took me so long to be where I am. So it's a total dedication, and but on Zoam Tine, you have to be a very caring, compassionate, and selfless person. You love yourself, yeah, true, but you have to go beyond loving yourself to the point where you've loved yourself more than enough that now you're overflowing with love for others, that you're going to do good. Di por na molik, por sedbi, por na fanmolik, por na zuda, por na sisti de toda maneira. E bisinumo para e outro prójimo, fere de hogwa. Anista por fatigino que tinha que por toa na zoamti, kumekilinya na de binesta mas kinahong izamu basic needs ni por malag por guaidan mais sao Pesta pago ni masusuda ginazamu gizahago, pues ginazamu pago para i outro sia. Dade binon sogi ginintori coração mo. Un senti pininitia, un senti pinadesinia, pues ajuda sia lumangus ganon na pinadesi, dan asisti gi manera, ganesinya un hat sa siaulo, un nafan magov, nafan yalik, dan un nafan don cautiba coração dia gi manera ganesinya man tranquilo, no? Hunggan, senyor, sen bonito. Ay, sen bonito zan tardong na isiningan mo. Ay, hunggan, ay. Pues, Oh, megay gwini na na zahon na befaisen how low, passion na. kasi 12 pat 15 Ginanday minutos ora? sa kanan. Hunggan, and Okay, so, 12 minutos. hunggan. So, wow, sa Guaha, man, humano pa the fest pack. Oh, Aotearoa, hunggan. So, happy Unggan, experience yeah. mo zani otro na na zo amti patsurohano ginin otro isla siya. Unggan bula. Sa nifineni na biyay na mano gi festpack batati gi 1992 giza Rotorua. No. I'm sorry. Giza Cook Islands. Mano gi 1992. Pues gi 96 ti mano lo unggan gi 96 mano para Western Samoa. Gi year 2000 ti humano sa panahon para Numea da ifinaksai na malangu gihin na tempo si tataw pusti humano do. Pues gi 2004 talo ti humano do dan gi 2008. Lo gani 2012 palaw anis na babehano kalan di na biya ni stas tataw parodi ng tanu stas malsen malangu ti humano do tanu. Pues bini gi 2016 estaba di gi Guam manyagam gi Okudu High School da sumano di gi Facebook bi pues gimagay gini 2020 para gato Hawaii lo maninajihin ni pandemic no i COVID pues makansela. Pues gini gimamay lagi 2024 para gato gi sa Honolulu para besaw no talo sa pago na ben para este na mamay lagi gi 2024 para bay husaw no gi como representantin i para mamfu agak dan asa zo amti ta pabedalak sepi pabisek tamana si jita ni pabesano ni para be represente amut samoro giza Hawaii lo tutu after mana sepi I'm going to be leaving on behalf gi CNMI as a master weaver sa go loki master weaver gi gini giza CNMI adis 1989 zaman aizo loki ni Pacific Consortium for the CPAC zaman aizo loki resolution jan award gini ni Fidirat Niji ma-recognize yung master weavers and master artisans. So, mga gano, 2006, I think. No, isa jo, gano, 1989, isa man na halong jo. Dama, gwaha jo, kung tinifocus siya, matuli, dama, polo, Smithsonian Institute, the permanent collection,
may woven articles. Balakbak, Costa Tengwa nga na siya. Jadi Fino maka na tinifok. Kus gagi Smithsonian Institute na gi permanent collection federal permanent collection. Gagi jugi. Jano mangi jo lokwi gofre na mangi no lebdon amut sa moro ji matugi ji titulo ni lebdo no amut sa moro. Coming from Joamtin Lo, there's another one is put by my very close friend Simani Borja. Lo, Simani Borja is a compilation of the names. It's kalang directory list or directory in Tori man jo. Sige, ilabno right there the green one. Hunggan. The Guahan gi mark gano gi universidad Guahan. I'm in the process para by literature ni nebo talo para po ma reprint gi through University of Guam ilabno. Dasinya man mausa gi high school. Dasinya man na setbi gi Chamorro class gi universidad ni para daging papanbangi report put amud as Chamorro studies na. Por favor. Para basic para togi para na ma reprint sa comment sa si Lolang Guerrero. Kaya the bookstore or what it? Print shop, print manager or whatever. Oh, hunggan. Hunggan giyoji press hunggan. Amit anidya gaw si Terry Francisco. Mami na dos pabe sige belili ko talo da babe talon rumitra tu iti siya gagi gano gigile bloko da mas para be na claro da babe na andog diferentes pati sa giamot flores hagun binga tronco irama siya da ni hali pero claro da kabalis gilebdo da sinya man na sedbine gi universidad gi zaguahan dan pamausa lo ki high school siya da para reference material for siya alam na tamani pamausa lo utugi sina leblo out of dikikin na funding from the humanities council manager dikikin na grant was una printa 300 na kopya. That's all I could get. I had to use salapeo 1,000 pesos una danya dani grant una print was udonate todo di badia free. I gave them all out for free. When I todo para kala joko contribution to the community ne Gusto naman na yan, okay, watu ni universidad, gimagagi, gimark. Dan todo kita CNMI, todo libraries, na udunate todo. Dan watu gi Seattle University, dan several universities, mandonate. Watu niya ISBN number. Gagi fit that, got my register. I did that all from my heart to give it out for free. That's how much I care for helping people. Ni todo ipumalo toto lenya hafa na tima matina so nabula don fa matina salapi leko. I'm not in this thing for money. So if I'm in for money, I won't be making much. No, I wanted to do this at Malaguzo. I want to preserve the culture. I want to preserve the knowledge. It's again out to Augusti. Then ya molikin so many mampus tadungin na somusa. Tuna hasu put hagu leko. I think the worry do no tisarina suzo. Tasadi na suso ni famaguun ni profan giman mamamala sa futura na tempo i generasyon ni manuevo edi utaza da at least didi da babe contribute ni para be ajudaji siya sige na mamanana gitu sa para be continua mo na kumanagi sa esta mula man amko man mamatay dati taza sa timegagay sa tumungo dan timegagay man mamanana gi ubaiji nazo amti matunguha Lo, they won't get out of the way ni para majudaji tauto pa matungo. Logo ne hotru na sosoko sa tichataw ni tiningo jaho be famanagi. Jaho. That's just being an educator, no? Dr. Miguel. Sa kumadudukaw ne pustoro afa bidadamo. Damo por fanajuda por nuduka tauto pa matungo. Di pa fan pinamoli ni na fanmolig mo na karera niya gilinala. No, gof maulika na senyor. Za enawi ultimo na na question hu para hogo sa para iman hoben. Sa man hoben mas man interesao nu esti ikuturapta. Kololo niya sa kada sabulu guahay joko class ki Zoom para i Chamorro ni manyasika san lago put Fino Chamorro. Sa hunggan man nyoleng siya man malago mas puri i halet niha. Or enaw na i apprentice gisagon koturan semua si Vanessa Dueñas dumangkulo matanyago gisan lago or pues habibira tati sa malago gitu mga maso hafi men sa himo para esti man hoben sa para siha mas kaling man taihali tima goktungo es todo esti siya wa na tima tungo i clan niha i familia niha
Timatungo yung Ti lengguahe iso niya. niya. Ti Hunggan. iso niya sa magun. Lo tisnya lo kita blame manyay na. Sa maliligo afa para minauling niya dyan naman hano lago kita sa Amerika para bumabansa sa gilinala niya. Lo isti namin sahi para just man hobby ni man interesaw para matumas pudi kulturan Chamorro dan lingkungan Chamorro. Dan isti siya para matuli pudi tiba man amti dan afa siya tur pati ni kulturan Jangan magahit na maninteresaw hamzo usami zo man luluhan. Fan matuguahan pat go ahead through the Zoom dan si Dr. Bevacqua dan pangentus sa jangin all you need the more desire the major desire your perfect intent sempi agia hamzo mo na gimano malago medyo paren fatoy Kung man magana man interesaw hamzo then the universe will cooperate with you. This is the message for the manhobin. The universe will cooperate with you if you have that perfect good intention and you have the desire to learn more about your culture, to practice your culture. The universe will cooperate with you and lead you on to where you are going to be at. Sempre masusedia. It may not be within a year or two. No, eventually sempre matuagit mo. That's how it works. No? Bonito. Bonito to ano sinot. Si Jus Masi, Megay si Jus Masi, Donklo na si Jus Masi. Hugo pagradesi esti kompensasyon pa po. Ay, un fanagwi zo Megay. Siyempre to esti umeekongok. August na mamananagya gini university. August na mamananagya university lo. Mamananagya sige alum palabraswa. Jajangin kumugwahatem po mo ekwa ko pala allow sige yal recording. Kumugwahatem po mo di September 10 para baigay kita luguam. Sabi fa gi September gi 9 di September 10 para behano para di post ceremony. Ani puro magradua po ma-induct si Milisan Taitano dan 5 others. Go para may factory sa ipan para may bindisi traditionally i-ceremony ni para may baba i-pordo spiritual realm ni po fan matolom spiritu to work with the other cultures ni po fan kagi gano sa it's a very spiritual thing para may gagi sa malago the frio gano na haani I guess sinya I mean the place to invite you if you want. The Fatu God says it's a very deep, very special, and supposedly a very private one. But kumato sa kanya gohu kumbira ho. Sa gohu para bebindisi iti lugar. So I think I can have guests. And I'd like you to come over sa todo molig bidada mo. Todo molig bidada mo usaluda ho dan inorabuena para ho ni molig bidada mo. Kasi peno masuday sepi zinigwatan sa ko da besafi ho. Por favor. No? Husan agradecen no senhor. So Hugo agradecen pinay na ham ni estina ora pago. Para hamso todos ni Omega. Zan Omega kung si Jus Masi esti un episode Fanachu esti fanakpo a Diyos esta ki manali hitalo. Esta.